Yes, reka nongere ngusuhuze ngwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana Hurose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hakomeje kumvikana imirwano rero ikomeje kugenda ititiza isi n'amahanga bibaza bati mu by'ukuri inyeshyamba z'umutwe wa 23 gutakaza ibice bya Rubero berekeza mu bindi bice ndetse benshi bakavuga ko ngo ari imbaraga bafashe bazikura mu bice babona ko atari iby'ingenzi kuri bo bajya kurinda Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ni amakuru agenda hwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga ni nyuma y'uko Goma y'amasaha abayobozi ba M23 bose batangiye guhunga, ni nyuma yo kumva amakuru ko ibitero bishobora kuba bigiye kubagabwaho, aho isi n'amahanga bongeye guhaguruka bavuga ati noneho akama 23 kaba kagiye gushoboka, dore ko umujyi wa Goma hongeye kumvikana imirwano ikomeye kandi imirwano ishobora gutuma izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zihura n'uruva gusenya muri uyu mujyi wa Goma. Makuru yemeza ko izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zamaze gufata iya mbere, zemeza ko rwose zamaze kuva mu mujyi wa Bukavu ndetse ngo n'indi mijyi ikomeye ziri buze kugenda zitakaza mu buryo bwo kugira ngo barebe ko amahoro n'umutekano ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaruka. Mu by'ukuri abenshi bavuga ko ari ibikorwa bishimishije kuri bo kuko aho kugira ngo bakomeze batakaza abasirikare benshi b'ingenzi ku butaka bwa Kongo bahitamo kwemera kumanika amaboko. Ubwo ni bamwe mu baturage babitangaza, gusa abandi mu bakurikiranira hafi iby'imirwano n'ubundi bera ku butaka bwa Kongo bemeza ko igihe kitari iki cyo kurekura ibice by'ingenzi nk'ibyo. Ni nyuma y'uko rero M23 iri kuva mu bice byinshi cyane ndetse kakanya habarurwa ibice bigera ku 10 imaze kurekura. Ibi rero benshi bavuga ko bishobora kuba byaratanze isomo rikomeye kuri izi nyeshyamba nyuma yo gupfusha abasirikare bakomeye kuri bo, bakavuga bati nidukomeza kwinangira tugakomeza gushaka kurwana gusa bidafite icyo biharanira, dushobora guhura n'uva gusenya amahanga yose akadusukaho ibibombe n'ibisasu. Bahitamo rero kuvuga bati reka twemere dusubire inyuma. Gusa bamwe mu basesenguzi n'abacukumbuzi bakomeye bavuga ko ari ikosa bakoze rikomeye, kuko gusubira inyuma kuri bo birabashyira mu gihombo gikomeye ndetse n'icyuho nk'uko benshi babigarukaho, bavuga ko ari icyuho gikomeye kuri uyu mutwe wa M23 ndetse rwose ngo bishobora no kuzabakurikirana kugeza ku gihe cyabo, kuko bivugwa ko gusubira inyuma ndetse no guteshuka ku nshingano bari biyemeje nabyo bigaragaza imbaraga zabo n'uruhande rwabo mu gutsindwa cyangwa se mu mbaraga nke bafite. Ibyo kandi si byo bituzanye hano. Tugarutse muri Minembwe, ibitero bya drone za FARDC n'ingabo z'u Burundi bikomeje kwigarurira ibice byinshi byo muri Minembwe, aho M23 naho ivuga ko igomba kuba yagira icyo ikora kuri ibi bitero bigabwaho muri Minembwe. Turagaruka kuri Perezida Tshisekedi igihe cy'ukuri n'ibikorwa ndetse no guhoza inshingano z'abanyekongo n'umutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo igihe kirageze bitabaye ibyo arakurwa ku butegetsi. Gusa abenshi bavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje gukora ibyo abaturage bamwifuzaho. Ni nyuma y'uko kandi bikomeye ku burasirazuba bwa Kongo n'ikiremwa muntu muri rusange. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu duce twa Minembwe, aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibitero cyangwa se ibikorwa by'indege zitagira abapilote bizwi nka drone bikomeje guteza impagarara no gutera impungenge mu baturage, aho byibasira ibikorwa remezo ndetse bigira ingaruka ku buzima bw'abasivile. Amakuru yizewe atangazwe n'umwe mu baturage ndetse n'abasirikare b'umutwe wa Twirwaneho uri mu misozi ya Minembwe, agaragaza ko ku mugoroba wo ku wa 25 z'ukwezi kwa 3 2026 habaye ibitero bya drone byakozwe n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi. Aba bagabo rero bakomeje kwerekana ubudasa ndetse no gutanga ubutumwa bukomeye bwo kugira ngo barebe ko amahoro n'umutekano byagaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubu bufatanye rero bwa Leta na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abafatanyabikorwa bivugwa ko bigaruriye ibice by'ingenzi hano ku butaka
bwa Kongo mu by'ukuri. Ese abantu benshi baribaza bati ni igiki cyaba kigiye gukurikiraho nyuma y'uko impande zombi zemeranyije gahunda yo gukomeza gutanga ubutumwa, kandi nyuma y'uko bemeje ko n'ubundi bazakomeza kwigarura ibice by'ingenzi ku butaka bwa Kongo. Hari byinshi benshi bavuga ko bishobora kuzatanga isomo kuri izi nyeshyamba. Nk'uko rero aya makuru abivuga, ibyo bitero byibanze ku bikorwa by'abaturage, aho drone yateye ibisasu ku cyuma cya radiyo kizwi nka radiyo Tugane Minembwe, igahungabanya rero bikomeye imikorere yacyo. Iyi radiyo kandi isanzwe ifatwa nk'umuyoboro w'ingenzi uhuza abaturage, itangazamakuru ajyanye n'umutekano, amakuru nayo bagenda batanga ajyanye n'umutekano, imibereho n'iterambere ry'akarere muri rusange. Uwo mutangazabuhamya yakomeje avuga ko mu masaha y'ijoro ahagana saa 1:10 indi drone yongeye kugaba igitero mu gace ka centre ya Minembwe, aho yakomerekeje umugore uri hagati y'imyaka 50 na 55. Uwo mugore ni umwe mu basivile bagizweho ingaruka n'ibi bitero, nyuma y'abandi benshi bamaze kwicwa n'izo drone za FARDC n'abafatanyabikorwa babo, harimo ingabo z'u Burundi na FDLR. Muri iyi minsi amakuru aturuka mu baturage n'abakurikirana hafi iby'umutekano muri ako karere agaragaza ko ikoreshwa rya drone ryiyongereye cyane. Bivugwa ko zimwe muri izo drone zituruka mu duce twa Uvira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje gutera impungenge ku ruhande rw'ibihugu by'abaturanyi mu bibazo by'umutekano Kivu y'Amajyepfo. Ibitero kandi bije byiyongera ku bindi bikorwa by'intambara bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za leta n'iz'u Burundi ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano w'abaturage no kubica. Ibi bituma abaturage basanzwe babaho mu buzima bwuzuye ubwoba bwinshi cyane, haba mu guhunga, kubura serivisi z'ibanze no guhungabanwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Kandi isenwa rya radiyo nk'iyi ryongera icyuho mu itumanaho no mu ikwirakwizwa ry'amakuru yizewe. Bituma rero abaturage barushaho kuba mu bwigunge no mu rujijo ku makuru y'umutekano. Kandi ikindi, gukomeretsa abasivile kugaragara neza nk'ingaruka zikomeye z'ibikorwa by'intambara mu duce dutuwe n'abantu benshi. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu ntambara zo muri ako karere riri gufata indi ntera, rikaba rero rishobora gukomeza kongera ubukana bw'imirwano, cyane cyane mu gihe nta biganiro bya diplomasi birambye bihari byo gutanga icyizere cy'amahoro arambye. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera mu Minembwe no mu nkengero zayo, abaturage barasaba ko hashyirwa imbaraga mu gushaka ibisubizo bya politike n'ibiganiro by'amahoro, aho gukomeza kwifashisha imbaraga za gisirikare zishobora kurushaho guteza ibibazo by'ubutabazi n'umutekano muke. Mu by'ukuri ibibera muri ako karere bikwiye gukurikiranwa n'umuryango mpuzamahanga hagamijwe kurengera abasivili no gushakira umuti urambye ikibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ikibazo cy'imirwano itarangira. Gusa bavuga ko iyi mirwano ibihugu mpuzamahanga bishyigikiye perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, kandi ko ibyo yakora byose ari wa mwana urira akongezwa, avuna umuheha umwe akongezwa ibiri. Mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba, agace ka Minembwe karimo kunyura mu bihe bikomeye by'imvururu n'urugomo bikabije. Mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu ndetse no kuwa kane, habaye ibindi bitero byifashishije indege zitagira abapilote n'ubundi bizwi nka drone, byagabwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi na Wazalendo ndetse
ndetse n'abacancuro baturutse muri Romania bashaka gufata iyi minembwe yose, bikurura rero ubwoba n'akaga gakomeye ku baturage, dore ko ingabo za M23 bivugwa ko bamwe mu bayobozi babo bakomeye batangiye gukuramo akabo karenge bagahunga kuko babona ko urugamba rusa n'urutoroshye. Ibi rero nabyo bigashyira igitutu gikomeye kuri izi nyeshyamba ndetse n'abaturage zihora zibwira ko zibarinze nyamara zikabata mu buryo budasanzwe. Amakuru aturuka muri ako gace agaragaza ko ibyo bitero byasenye amazu menshi, biteza impfu z'abasivile batari bafite aho bahuriye n'iyi mirwano. Abaturage bavuga ko batewe batiteguye, bamwe baryamye, bituma habaho igihombo gikomeye cy'ubuzima n'imitungo. Alliance cyangwa se ihuriro FCM23 ryamaganye ku mugaragaro ibyo bitero, ribifata nk'igikorwa cy'ubugome ndengakamere byibasiye abaturage ku bushake. Mu itangazo ryaryo ryagaragaje ko ibi bitero bigamije guteza ubwoba no guhana abaturage muri rusange, bikaba rero bihabanye n'amahame shingiro y'amategeko mpuzamahanga arengera abasivile muri ibi bihe by'intambara. Iri huriro kandi ryongeye gushimangira ko ryiyemeje gukomeza kurinda abaturage no kubahagararira, risaba amahanga n'inzego z'igihugu kudakomeza kurebera iri sanganya riri kuba ku mugaragaro, ahubwo bafata ingamba zihamye zo guhagarika iyi mirwano n'ihohoterwa rikorerwa abasivile. Minembwe ni agace kari mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Amajyepfo kamaze imyaka myinshi karangwamo amakimbirane ashingiye ku bibazo by'amoko, ubutaka n'ubutegetsi. Aka gace kabaye isibaniro ry'imirwano, aho ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakunze kugaba ibitero ku baturage bahaturiye. Mu myanya yashize cyangwa se mu mwanya washize, ibikorwa by'intambara byahinduye isura cyane cyane mu buzima bw'abaturage, aho benshi bahunze ingo zabo, abandi bagatakaza ubuzima n'imitungo. Ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho nka drone rikomeje kongera ubukana bw'iyi ntambara, rikaba rero rishyira mu kaga gakomeye abasivile badafite aho babihisha cyangwa se aho bahungira. Ibi kandi bivuga ko ibitero bya drone bikomeje kugabwa mu mujyi wa Goma, naho byatumye mu bayobozi batandukanye ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bamwe bakuramo akabo karenge bagahunga, nk'uko amakuru adushikaho abyemeza. Ndetse bamwe mu bayobozi bakomeye batangiye gukuramo akabo karenge bahunga. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bagaragaza ko ibi bitero nk'ibi iyo byibasira abaturage ku bushake cyangwa bigakorwa hatitawe ku kurengera abasivile, bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara hakurikijwe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ibi bibaye mu gihe imiryango mpuzamahanga ikomeje gusabwa kugira uruhare rufatika mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo, aho umutekano muke umaze igihe kirekire ugira ingaruka zikomeye ku karere kose k'ibiyaga bigari. Ibitero bya drone byongeye kugaragaza ubukana n'ubugome bukomeje kuranga intambara yo mu burasirazuba bwa Congo, mu gihe impande zihanganye zikomeje guterana amagambo no gushinjanya. Mu buzima bw'abaturage bukomeje gushyirwa mu kaga gakomeye. Harasabwa ubufatanye bwihuse bw'inzego zose, haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo hagabanwe amaraso ari kumeneka no kugurura amahoro arambye muri aka karere kugarijwe n'intambara idashira. Benshi bavuga ko ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Congo bibangamiye abaturage kugeza ubwo bata inzu zabo n'ibindi bikorwa remezo bagiye bakorera cyangwa se batakaje imbaraga zabo bagahunga. Ibi kandi benshi babigarukaho bavuga ko bikwiye guhagarara byanga bikunze. Gusa benshi mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi by'imirwano bemeza ko ibyo bidashoboka, ahubwo imirwano ari bwo
nibwo igiye kurushaho gukaza intambwe, dore ko FARDC ikomeje kwifashisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba basaba izi nyeshyamba kuva ku butaka bwa Congo, kandi biri kugenda bikorwa nk'uko benshi babigarukaho. Ni imirwano kandi iziri gusiga igikomere ku baturage, kuko aka kanya abaturage bakomeje kuba bahura n'uruva gusenya, kuko bakomeje guhunga mu bintu benshi batari biteze ko bishobora kubabaho, ariko muri aka kanya bamwe mu baturage bemeza ko batunguwe n'iyi mirwano, kuko bari bazi ko inama za Washington DC zishobora kuba zaragize icyo zikora, ariko muri aka kanya batungurwa no kubona ko iyo nama nta kintu kizima kigeze kivamo. Gusa bamwe mu bakurikiranira hafi bemeza ko M23 gutakaza ibice by'ingenzi barimo igitutu mpuzamahanga, igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zarokeje igitutu izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ngo zive ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, none bikaba biri kugenda bikorwa. Ibi rero nabyo benshi bakomeje kubigaruka bavuga ko M23 ku mugaragaro izuba riva yaba yamaze kwirukanwa ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ibyo abaturage bavuga ko yatengushye abari bayizeye mu by'ukuri. Ibi kandi Bertrand Bisimwa ku ruhande rwa M23 abisobanura mu buryo buneguye cyangwa se uburyo bwo kwereka isi n'amahanga ko batavuye kuri ubu butaka bagiye barekura burimo na Rubero, ahubwo babuvuyeho kubwo guha amahanga icyo twakwita ikimenyetso kigaragara ko bashaka amahoro. Mu by'ukuri kandi bigaragaza ko imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ubwo benshi babona ko ishobora kurangira bigoranye, cyane ko inama zagiye zihuza abakuru b'ibihugu, yaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'intumwa yabo uyu Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, bakoze ibikomeye kugira ngo bagaragaze ko bifuza amahoro n'umutekano, no kugira bakora ibishoboka kugira ngo batange ubutumwa buganisha ku mahoro. Aka kanya rero amakuru atugeraho yemeza ko ibitero byagiye bigaragara mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bisa n'ibyatitije isi ndetse n'amahanga. Kugeza ubu ibihugu mpuzamahanga byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yabangamiye abaturage, kugeza ubwo namwe batangiye gufata icyemezo cyo kuba bava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagahungira mu bindi bice. Ibi kandi byabaye nk'igitutu gikomeye ku muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko bivugwa ko byagakwiye kuba byarakemutse, ariko muri aka kanya imirwano yo ikaba igikomeje kandi guhagarara bikaba bimeze nk'inzozi, kuko muri aka kanya amakuru adushikaho yemeza ko imirwano yakomeje gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tugendeye ku by'amahanga ndetse n'abakurikiranira hafi iby'intambara batangaza, bemeza ko ibitero byongeye gufata indi ntera ndetse n'ubuzima bw'abaturage bugenda buhura n'uruva gusenya, kuko bakomeje guhunga mu buryo butunguranye. Nta muturage uryama ngo asinzire yumve ko hari umutekano bisesuye, ndetse asaba abaturage bakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, basaba imiryango mpuzamahanga kubavugira ndetse no guharanira uburenganzira bwabo, kugira ngo barebe ko amahoro n'umutekano byagaruka ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo benshi bita guhonyora ikiremwamuntu ndetse no kugaragaza ko urugamba rushobora kuba rugiye gufata indi ntera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bamwe mu baturage bemeza ko ibitero bikomeje kugaragara kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bibangamiye ubugizi bwa nabi ndetse n'ubuzima bw'abaturage, nk'uko amakuru adushikaho abigaragaza. Bivugwa ko ibitero byongeye kwibasira abanyekongo by'umwihariko b'abanyamurenge ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bishyira akaga gakomeye ku bategetsi ba M23 bari biyemeje kubarinda, ariko aka kanya bakaba batsindwa umunsi ku wundi, ndetse benshi mu basesenguzi n'abakurikirana hafi ntibatinya kuvuga ko M23 babaye ibigwari, gutakaza ibice by'ingenzi abaturage bari babizeyemo bakabirekura. Gusa impamvu batanga
bamwe mu baturage ntibazifata nk'impamvu ahubwo bazifata nko kwiyerurutsa nyuma yo gutakaza ibice by'ingenzi bari biteze ko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zishobora gukora operasiyo idasanzwe. Amakuru kandi atugeraho yemeza ko ibitero bikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa n'ibyongeye kugaragaza indi sura itandukanye n'iyo benshi batekerezaga. Muri aka kanya amakuru aturuka mu bice bitandukanye bya Minembwe agaragaza ko imirwano iri kubera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi bibangamiye abaturage kugeza ubwo isi n'amahanga bongeye guhaguruka basaba ko hafatwa ingamba ziganisha ku gushaka amahoro arambye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isi n'amahanga kandi bakomeje kwerekana isi ko ibintu bishobora kuzarushaho kuba bibi cyane, ko amahanga n'abakurikiranira hafi iby'imirwano ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko igihe kigeze kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, ariko bagasanga hari impungenge zikomeza kugenda zigaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba n'ibikomeje kugenda byibasira bamwe mu baturage ndetse n'iraswa rikomeye rya bamwe mu bayobozi batandukanye ba M23 ndetse no guhunga ku ruhande rwabo benshi bavuga ko bishobora kuzateza impungenge ikomeye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ni byinshi turagenda tugarukaho ndetse M23 abakomeye bakomeje guhitanwa ndetse n'ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga. Nyemerera gushimire dusoreze update hano, tuze kongera gusubira mu makuru arambuye mu minota iri imbere cyane cyane mu masaha y'igitondo. Ndagushimiye cyane.